bantu abadzala bathi akungitoteka indzaba ngabe umfundisi uyakhumbula ngithi bebamthume ekuthini nakusho ukuthi nguye nakungesiye lolo wabhala lencwadi abethini bamba senda sakhuluma emnene nisakhuluma kusho ukuthi benifuna ngitothini lapha mina phela wafika Petro lendlini kaCornelius wathi sengikhona Shanoni ningibiteleni nami sengifuna ukuhamba ngendlela kaCornelius amen ningibiteleni ngitokwendani lapha mfundisi sicela ungasihlazisa manje ngene endzabeni sengiyangena endzabeni ke bathandekayo bantu abadzala basePentecostal bogogo nabomkhulu siyabonga kuba nani lapha namhla kule nkonzo umoya wami uyajabula bese ngivele ngishido ngathi lanza ngalokho lekufuna ukuveta nyalo lesicelo sekukhuluma ngelivu laNkulunkulu sihlanganiswe siqondzaniswe kakhulu ngesikhathi lesiphila kuso bantu abadzala bayathi ukuthi sike sakhuluma nalapha eredweni sikhuluma ngesithombe saNebukadnezar kakhulu sasikhulumisa leso sithombe saNebukadnezar sendlula sakhuluma nangalokunye ufika umbuto uthi ungathi wasicocisa nesilibandla usitshele lokuthi libandla la Jesu nasingabuka lesithombe sona selikuphi lelibandla mbamba ngoba ngeke uthi selikuphi ungalathi uthi laqala nini utawusho uthi laqala ngePentecost kwakungilesingaki ngale Pentecost ayithini idate yale Pentecost uma ke kwakule date yale Pentecost ngoba phela lesithombe saNebukadnezar excuse me lesithombe saNebukadnezar sikhuluma ngeminyaka sikhuluma ngemibuso kusukela embusweni yokuqala lo wabakhona angisho yokuqala nga umbuso lo wabakhona lo wathumbe amaJuda lapha siteka nje indzaba ukuthi ngesikhathi amaJuda aphila kuleso sikhathi ngumuphi lo mbuso labaphila kuwo bendlula wanqotsha lo mbuso kwangena labanye aphile amaJuda wanqotsha kwangena labanye aphile amaJuda wanqotsha kwangena labanye aphile amaJuda kwagcina sekude lasebaqhamuka emva kalokho ngaphandle kwaletitha letivumbuka nyalo ningasho yini ningivumele ngithi kuthule ebandleni thank you very much ngithi ke zifuna ke kubuka lesithombe kutoba khanyela bazalwane ukuthi ngoba ngiyawuva lo mbuto uthi sesikuphi kule calendar yetikhathi tekugcina ngithisho njalo mbamba nanilalela tishela phela wangavumi nangishumayela uyasimela ngaphandle ngoba ngiyanibona phela all right asiqhubekeni ke bathandekayo ngifuna ke kuveta la kuthi tintfo taNkulunkulu tihlelekile uyatihlela embisa uNkulunkulu lesikhathi lesiphila kuso angisadi mina ngizange ngiphile kulesikhathi futhi ngeke ngifune ngibuyisele emuva ngiyawuphila lela bengizabalaza khona ngifuna kwathi ngakhona ukuthi kwathi ndakuthola kanjani kodwa ngiyakhumbula lokuthi nganginayo indlala yekwati ngilufunda lwati naba bodzathe lapha nabale Bible College bebathi bahona ngibe ngingahoni mina ngiphambane lapho ngiyoshona lapha eclassini kwakuthiwa kwaba ila wagcina sekuyi library ngihlala khona ngidadisha ngifunza ngiphenya ngentaluka ngoba into bethi ngahlala enhlitweni yami ngiqoshiswe kemuntu akhanuka kudla inkukhu yasemakhaya ngiqoshe ngayiyekele ngangento njalo ke nami ngigijima ekwale information ngiyifuna ngitifunela mine ngingafunele kuyoshumayela ngifunela ukuthi ngibe nelwati khona ukukholwa kwami kutosima ku foundation leqinile nangithanza ama Pentecost ningangipha amen thank you very much so ke lenzaba le inzala ikhona enhlitweni yami so ke kwahamba isikhathi solo ngengeda kwagcina sengibona lokuthi kunetindvo letingasito tami uNkulunkulu uyanginiketa kuze ngitoniketa labanye abazalwane so ke siyagijima ke siyahla senyuka lo lengihamba naye so uyangena lo mkhobe ongamethula umuntu engihamba naye ngacishe ngathi sukuma mkami bakubone kanje sihamba sukuma Dlamini bakubone sukuma Nkosi sukuma thank you lijala kaDlamini leli kavele sizweni nawusuka kubo uyalekithi awumthathi na 30 minutes nawuhamba ngemoto uthi hulu kuhle bese uyafika kodwa ke sinenalo Satana asemncane kunaloku la ngiko angathi badatha sengiSunday school yini vele abekusebo ku Sunday school khona le eMangayana lengifuna ukuveta nje ngiyambonga uNkulunkulu ngaye ngoba labanye ngithi ababamba baphunyuke uthi usabakha
bese baphunyuka njengenhlandu uqhoshe ufile ukuthi lena ke sitawushiba namuhla uthi uyayithatha ukuthi ibhiliki ibuyele amandeni ayuphenzi isonzela ngoba soyilimatile ngaleli dweba lakho. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngibusile ngemuntu lonendlebe lelalelako nenhlitiyo lemukelako nalefisa kwathi kangcono nakabanti ngetindoda kaNkulunkulu. Umfundisi buhle uleka amanzini lelapho bengiphethe libandla khona mina kwase kuyagcina sesihanjelwa sanjelwa ngumfundisi wethu labanye beni bayamati umfundisi Mkunda Dixon kwase uyasihambela 2 years back inkosi yaseyamthatha emva kwegula nje lokuba sikhashana ngithi anginilele nani babegama nelibandla ngekwanjela inceke yenkosi siyabuva lobuhlungu tiyavuleka letikhala setiyasilimata uleka amanzini ke mina ngilamba abane nyalo angisho ukuthi ndangenta mdolo wena ngoba nivathe sengilamba abane nibasekhaya nje kumnanzi kuyevakala asidibane nje nasidibane hayi kusitawudibana lonke malanga kunjalo anti amen asambeni bazalwane kwamba liwasha nami lothi kade ngagcina phela inkosi ngithwala uta kangaka nje asambeni bathandekayo lenzaba ke lesikhuluma ngayo indzaba lokufute ukuthi libandla la Jesu thina ama Pentecostals kumele lethi imfundiso lokuthi sidade tisingene ngoba lelivele linye labanye abantu abadade kahle letindo ngoba atifundziswe babandleni abo namba nami tingafundziswa nje mabandleni aba hayi ngoba bangafundi tifundziswe labanye ngilokuthi nalokubuya kwenkosi Jesu bakuchaza ngalokunye hayi ngalendlela lesithola ngakuthi neBhayibhelini ngaleso sizathu ke ebabandla abo ahlede anganenzaba ukuthi Jesu yabuya bathi nje Jesu yabuya kadzeni sekutawubhujiswa nemhlaba sekunjani njanyana kanze bayaniyenga lakulaba sakwenda bese bathatha libandla la Jesu baliphitha yena Israel asisiye thina Israel asikasivali nesikhala saIsrael ukhona Israel utawuqhubeka abe khona Israel nelibandla likhona litawuqhubeka libe khona kuze kufike isikhathi lapho Jesu utawubuya ngekukhala kwelicilongo avuse labafile bafele ekukholweni bese kusilabaphilako batawuguqulwa baguqule basaphila balungele ukuhamba ngoba sinjenje noma ungeva bunanzi uve bunanzi bekukholwa you're not ready to go. You are not ready to go. Asingeke zihambe sinje. Uyawuthi nalikhala licilongo Jesu avusa labafile. Bathi bavuka thina sibe siguqule. Kuyakwendeka simultaneously. Labafile bayavuswa bese kuthi thina lesiphila ko siyaguqulwa silungela lolu hambo. Kuthi nasesihamba sikhone kwenyuka. Ngoba singakaguqula ngeke sikhone phela. Sinjekalo sinje. Sisakwena abantu singabhadali. Ukahleni bathandekayo. Sisakhuluma emangala nje. Uyafika bekhona isikhathi seguqulwa lapha kube khona i-transformation. Lisho njalo live lenkosi. Asambeni. Sineke sikakudade letindzaba leti. Kodwa ke lokuhle kunetibonakaliso letanikwa kuJesu atinika abafunzi bakhe sebambuta bathi yenkosi ngoba siyeva uthona kuyusala litshe tikwalenye litshe lapha kuyokwenteka nindlo sokhuluma ngayo uthi hayi caphelani ningadukiswa ngumuntu lengifuna ukuthi nje nikwati nina ukuthi leli Jerusalem leli leniboneka nale temple akuyusala litshe tikwalenye litshe kuyawufika sitha sidungelete le Jerusalem yonke emalanga latsite bathi ngesilumbi siege Jerusalem was under siege idungeletiwe kungaliwa ngoba timbita kadzeni ngoba bebatha timbombayi bebasina befika ngoba kwakunetubonza lo mbabane nje udungelete libonza bese kuba nemasotsha lahlala lapha etulo labagadzako labo bagadze labo bebahlala lapha etulo kwakuthiwa abalinzi labalinzi kwakuba ngemasotsha labanye balinzi kube balinzi labathi tindzaba tekukhola taNkulunkulu labatadisha simo selitulo ukuthi sime kanjani babuke nelilanga ukuthi liphuma ngakuphi liphuma kuphi baphindze babuke ekhashane ukuthi kude ndophethe sidlodlo semlilo losonzeleka utakaneno la ngakithi bathi nakhona labakusolako kulapha khashane bese bayisuka bashaya icilongo mlindi odongela sesiyona sesikhathi sini manje na ngibuke bebasha ukuthi pampa kwakuvakala icilongo lempi necilongo lemkhosi kwakhona icilongo labalishaya kuthi emasotsha la ngekhathi eJerusalem noma eJericho noma kuphi akahlome solalungela ngoba kuthi asitha labanye basile bahloma bakhuphukela kulolibonza nabo nemicibisholo yabo netikhaltabo sithi nasonzela sithi abavele basishaye
baselapha eTulu bona ngilabo bantu bebalinza sineke sesengilabanye balinzi ngoba lapha eTulu kule libonza kwakulala abalinzi bebabuka sikhathi kuze bathe utshela labantu ukuthi isikhathi sine labafuna kuhamba bafuna kuvukela bathe usuke embabane bayeka lo bahasha ngetinyawo kumele bayobutha kumlinzi ukuthi isikhathi sine manje utatha asome kusasebusuku kakhulu tawudibana netingoti endleleni abuye la ulala njalo ufunza incwadi yaIsaiah ukuthi umlinzi isikhathi sini manje kuthiwa no kusasebusuku ubobuye ubutha futhi kwanyala sowubuye lokuphumula utawuthi ngesikhathi lesi right abe lo muntu soyahamba avuke abambe isibhabhadla soyahamba ngoba ufuna thina ukudzabuka kusa kumele abasafikele lapho aya khona ningatsheleke amen akunohamba ngidamshiya la khaya lalela ngeke bathandekako inkosi Jesu yathi shiya timbawu kumaJuda yathi bathi bonda lesikhathi sekubhidlwa kwelithempeli kuyoba nini wathi cha kuyakwendeka naku abatshela wathi kutawufika sitha sidungulete lonke leJerusalem bese sithina selidungelete leJerusalem nase sifasela sitawushisa ledolobha kushiswe naleli thempeli alilalele futhi kunexoxela naku kwamahala uthi Jesu akuyusala lelinye litshe etikwa lelinye litshe nihamba bazalwane no stone will be left upon another lapha akuyusala lutho kuyokusala nje wena lutho kanjani na niyavuma nginitshele niyavuma baba thank you asingeneni ke ndzabeni lokusho ukuthi uthi Jesu ngoba lethembele lakhiwe ngematshe lathina lakhiwe nababuye eBabylon ekuthunjweni babuye ePersia ekuthunjweni balakha laphela wasuyalibuka Herode lethempeli walithanza wathi no alibe lihle phela nalo njengalela Solomon wasuyesuka solifaka ligolide uyabona la mkhathini wesitini niyibone nani sesiqhebo sengasemende ematshe nasakha ngematshe la mkhathini ube sofaka kwasemende nje bese uyasiyenga ungase wawakha ngasemende kanti kwakuludzaka vele wasuyesuka Herode sofaka ligolide ubhonta ngeligolide emkhathini wematshe abebakhulu lamatshe ufaka ligolide leli thempeli nabefika lapha ngakulo bafunzi batshela Jesu bathi awubuke ukuthi lihle njani ithempeli lethu awubuke ngilata uthi Jesu hey ebe nimane niyathi ngaba nibe ndiqhayisa ngale thempeli akuyoba sikhathi sithe la kuyosala lelinye lechethi kwalenye litshe nayifika impi yamaRoma iholwa nguTitus batohlasela lapha eJerusalem bafika beta baphinze badeda bahlehla babuyele emuva bangalihlasela eJerusalem nabahlehla bayaphi bakhwesha vele ungathi bayabaleka bendelani na khona laba batophinze abathi babalekile batophinze babuye batokhona kubahlasela nake fika ke Titus lapha bafike balumeka leli thempeli balumeka eJerusalem alidolobha liba semlilo liyavutha nabafika ethempelini bakhanza ligolide leli thempeli ligcwele ligolide ngekhathi nangaphandle balumeka ngemlilo nabalumeka ngemlilo lasha langqonqa kanti akusho selisha liyangqonqa sebancibilikisa leli golide balikhongotela nalicimikile laphansi batalibutha leli golide bahambe nalo umcebo loyo nihamba nami kwezama kumbhalo kusikhombisa tinto letincane kodwa letibalulekile angibuyeke ndzabeni lesikuyo sebayabuda ke kutakwenteka nini uthi cha nanibona nje leJerusalem selikakiwe titsa yathini usesifikile leso sikhathi sekubhidlika kwale dolobha yebo baphinza futhi bafuna kwathi sebathi sikhathi sekuphela nesikhathi sekugcina nesikhathi sekubuya kwakho sewuba nini na uthi ke lapho qaphelani ningadukiswa kumuntu nihamba nami niqaphele ningadukiswa ngubani ngoba kuyovela boKristu labaningi labathi bangimi kuvela abaprofeti labaningi banemanga labaprofeti kutawuvela nabotishela labanyenti labanemanga nisenamkhona lapho bazalwane tinto kuyathi beka Jesu uyabatshela kuphela emalanga akhe emva kwekufa uyaphela 40 days Jesu nangenyukele ezulwini uthi nihlale la Jerusalem ndakumukela amandla kaMoya engcwele nembala abahlala abengekho kodwa Judas asatibulele bahlala wafika lePentecost bawathole amandla kaMoya nabo sebahamba bashumayela livangeli mhlaba wonke jikelele
timfundziso letikhona embhalweni setikhona letinyenti siyatiqonza ngoba Pawula uNkulunkulu wambusisa ngesambulo abengasiye Pawula umfundzi waJesu abengahambi nebafundzi kodwa watholakala muva kuyevakala ngivela muva Pawula kodwa ke wathi nakabanjwa Pawula inkosi yamthatha yamfaka ekhwapheni yasithela naye ekulusini tsite lapha esiqhingi lapha ehlane lapha bekhona khona wathola sambulo Pawula langazange sasathe solaba khona emhlabeni khona amele kumdzingako abazalwane ungathi nenithulile nje nikhathe kungiqalela ingoma kuphela sisenkonzweni lapha ebazalwane nangivala inkonzo ndakusala nani mina la lalela ke bathandekako uyesuka Pawula uyathathwa inkosi imvulele emazulu uyabona le emazulwini wabona wambulelwa ngaJesu labengamlandzeli wambulelwa ngesiphambano langazange sinake wambulelwa ngamali engcwele lapha bengaketayilani kahle hle naye wambulelwa ngelibandla imfihlakalo yetimfihlakalo bengambulwanga kulabanye bantu wagcina nje Jesu athi ngitawulakha libandla lami etikwa lelidvala emasango ekufanele hayidese ngeke alahlule wagcina lapho bafundzi ke bayehlaba inyuka abathi lutho ngelibandla bona basagcwele lemfundiso yabo yekuthi utawufika Mesaya asikhulule kulaba baseBhabhiloni kulaba baseMedo Persia kulaba baseMaroma basikhulule sibe ngelabakhulekile umbuso kaJuda uphinze ubuye inkosi yami sibe nathi live lelinenkosi yethu letawubusa lomhlaba nathi babegama utawuqhubeka na ushumela la umfune lo amen uyeva kambe yes umfune yes yeah ngoba kunokhuluma konke la ngidawukhuluma ngishiye angisho ukuthi khona into bese niyangimema futhi no ndawudanga kamenye ndawutshala lo babe lo ngithi baba sothi qiceleni uthi nje the eceleni noma kuyobahlola le ezindwendweni asambene nasi kinzapho laba labanye abanaso sambulo saPawula kodwa bahlethe 3.5 years bana Jesu kodwa kunene nabo labakufundza Pawula ubuye nesambulo ngoba kuthiwa wathathwa Pawula uthi yena wamiswa kulesithathu lizulu akasho ukuthi nguye lapha ekushumayeleni nalapha ekukholweni siyathi thoba awutishaya isifuba kuyevakala bathandekako yes ngengihamba ngalapha ekhinya ngoshumayela kumenyiwe umfundisi ngitsiniwe ngabeke indiza ngaphinze ngagibela lenye indiza ngasekhani kufika le nangifika le uthi asendlela ngasesondweni sendlule la ngesondweni sikhanza boma ke sebani kusale le convention bese yakuye balungisa uthi hey nginiphathele la umuntu wenu bajabula kwajatshule nami ngathi nje uyabona nje kesivakashi ngathi nje kulabantu nami ngitenta umuntu usibili ngathi ngase ngiyahamba ke nangifika le ngifike ngiyangena ehotel ngiyaphumula ngithi ngiseva nje bunyanjela kuyaleletela qhama umngane wami sokhona ngeke kulunge manje bese sithi awubathi inkonzo namhla kusihlwa bese singeke bekhona inkonzo ngiyacela umane nje sitawubemukela ke ngoba phela baqhamuka lena le bese sitawubane nje sibamukele kube mnanzi bemukeleke awu ngidawuvuma phela vele ngisimenywa embala ngavuma saya sabakhanza lapha ngathi ngiqhamuka boma ke phela nabo bobabe batawufika enzambama nembala athi cha asinoba nenkonzo kodwa nje utawungena ubabingelele nje sangena nembala kwahlatshela akusiyo nenkonzo vele bese hey nasi ivakashi yethu sitacela sibingelele nje i-convention yethu iyaqala kusasa ngisukumeke ngibabingelele ningangibuthi ukuthi ngafunza kuphi livesi impela leli vesi lengalifunza namanje ngalikhanuka ungathi lingabuya nje siselandlini hey ngalifunza livesi ngakhulukhuluma ngathi ngakaqedze sesilungela ukuthandaza bengingashumayeli kodwa ngethuka zokushumayeleka kancane nje ngenxa yaleli vesi kwathi kusenjalo sengithi ngifuna kuphetha kwadubula lomunye lapha ahlethi ngesekudla kwaba lo lo baba ungilethele amadimoni akhe lapha khala demoni nzene khala demoni angaliyekela nje lidemoni kwathi kusenjalo kwathi qhulo omunye lapha lo yake wehlola ngibale ingcele kaNkuluNkulu lo lomunye umzalwane
uyayibona lento esengibhekene nayo kunelidimoni namoya siyakufuna manje ukuthi mthathe emoya ngithumele loya aye kuloya eke ngikhona angisathi ngidakwenda njani but ngemusa wenkosi ngavele ngaqonza kunangilo nto asiphazamise enkosini savele sekhutha lidimoni nya gilikitsi lo wamoya ngathi ake satetenedise nje atenedise watenedise impela watenedisa namoya wakhe naNkulunkulu wakhe kwaba mnanzi kwathi nje ya uyathi kwendekani lokwabe sekuyenteka ngakusasa kwabe sekusuka labantu lababili lokhululwe idimonini so hamba utshela bonke abantu la ngaphandle kuthi kunenkonzo asenibuye ntovana kule nguvile ungathi sitawukhokha lidimoni onke malanga kanza ngilifunda ngishumayela khona kwasokuthi nalo so hamba utshela abantu lo lokugcwalise ngamalo engcwele kwaze kwaphela sagcina siphumile kule ndlu besithandazela kuyo kwase kuyobekwa lithendele elikhulu lapho kwaze kwawuphela liviki solobeta abantu yile lengikhuluma kule ngilokuthi uma sibuyele lonyawo Paula lalithola nekwambulelwa uNkulunkulu inzaba kamali engcwele ibe liqiniso kungabi kudentisa inzaba emadimoni ibe liqiniso njalo kuPaula siyambona wenda liqiniso sina nje kwathona inceke yaNkulunkulu umfundisi Absalom Nkosi yami hawu siyambonga uNkulunkulu ngawe mfundisi siyabonga nami sengiyajabula nje sengilibele kwenda nje ngibingelela sengilibele kwenda nje ngijabulile we go beyond that ngiyaphila ngiyakhona ngisekutheneni Paula yena iqobo lwakhe wathi ahlasela lidimoni lelikhuluma tindzaba letingcwele hawu lena inceke yaNkulunkulu siyayati ishumi latindzaba letingcwele taNkulunkulu inamkhona ntobatana wajika Paulo wathi hallelujah amen praise the Lord bakwintombatana phela ngicela kubuya la kubo hallelujah akazange Paulo akwende lokho whatever Paulo in his spirit he sensed deep down in his spirit wathi lidimoni phela leli it's a religious demon ngoba alifuni ukuphuma libe lapha liboneka lokuthi vele sitsa litongibamba ngesitayela khona into embrace how many demons have we embraced in our churches because we lack the spirit of discernment asikusithe lo moya wokuhlukanisa imimoya sibe sesishwala konke nje siyashwala konke Paula ke uyaqhamuka ke uyafika uNkulunkulu mambulela konke netcast ekugcina uthi nika Paula yazini ngokwazi ukuthi ezikhathini zokugcina kuyakwendeka naku kugcwele lapha Paula after that uyahamba Paula bayahamba abapostoli yasala incwadi lebhalwe nguJohane niyamathi John umvangeli incwadi yesambulo usishiya nayo uNkulunkulu uthi nasebangasekho bapostoli nali lekusasaleni lapho likhona incwadi yesambulo incwadi yesambulo ke uyayithatha ke Sathane utshela abantu ukuthi ilukhuni ningadehluphi ilukhuni ayivakali imaths science sengicela ke kushala isijuqu sami efuna kusishaya namhla bafunza baJesu bawenda umsebenzi wabo bacetha kwafika lapho befika khona Daniela wabashiya nensayeya lokwento waNdaniela ke lokuhle kulokuthi Daniela wambulelwa kwabhalwa phansi konke baphinze laba baphila naye lo Daniela bakaJuda singena nje ku New Testament singena kunemfundiso yetikhathi tekugcina seyichamuka na Daniela icacile i very clear itana Daniel bona bakaJuda baJuda analo iBhayibheli the scroll lencwadi legoqwa kuya Daniel abanayo lencwadi legoqwa kuya Hezekiel ibanayo letincwadi letiphethe likusasa labo njengesive banato kuyevakala batifunza inkinga yemaJuda ngaleso sikhathi before kufike Jesu nangesikhathi asafikele Jesu bebafunza bangaqonzisisi nihamba nami kwakwenteka nakulokwenteka lapha nango phela indvodza mphini Filipo wehlele eSamaria nakaseSamaria uthi moya hey nangu umuntu uyafunza lapha ugibela inqola abesemkhosini eJerusalem ufunza iBhayibheli manje akaliva gijima ye wena moya gijima umthatha moya umbeka lapha eceleni uyahamba inqola yami ugibele lona uhamba phansi lona uthi kwacha ihamba inqola uthi hey emthunzini uyakuva lokufunzako uthi lwe kunene
ngingeva njani kude longichazelako nibanengi ladlini igcwele lendlu elibandla sitale hlukanise khathi taba nambabane east nambabane west nambabane north nambabane south anyway kufuna nibe bathathu 1 2 3 nina ndatibona ukuthi nijoyina baphi nina ke asambeni uthi ngingeva njani kude longichazelako yebazalwane esondweni asikayeli kuyokuthi kuyofundwa livi lithi lingafundwa lelivesi sithi sitophendule emakhaya nabathi beyivulephi nabo yile namhla esondweni beyivulwephi beba sisithiya kanjalo kadzeni babona ukuthi besilalele yini nasamchazela sengihlusha kunayimvana sengiphatha kenyana nakafika phelo bando lo Philip uyamchazela lokuthi kukhulunywa ngabani la uthi kukhulunywa ngaJesu lo nguye lo labamqhuba njengemvu iyohlatshwa noma imvu iphambi kwabagunzi uthi ngiJesu lo lofile lobulewe lapha eJerusalema wafa wachitheka ingati yakhe sishumayela yena ke namhla ngoba Isaiah abekhuluma ngaye nembala kwefu umuntu wenkosi sowuva njani ngoba sekukhona lomhumshele wamchazela lombhalo emva kwaloko sowuthi kodwa mbamba kube lo muntu sowukholiwe lona yini levimba ukuthi angabhajatiswa kwabithwa sebabhabhatisana khona lapha lababhabhatisana khona wakholwa umuntu wenkosi amen yaqhubeka ke tindzaba taya phambili ngikuphi la ngijake khona kude namunye lokhulume kabanti ngendzaba ikhasti ekugcina ngaphandle kwaMapostle Paul ambulelwe uNkulunkulu lithi wathathwa wayekulelo zulu lesingaladi kuthiwa lesithathu kuthiwa wabona tinto letingavunyelwe ukuthi tibone bantfu weva netintfo letingakhulunywa netingakhulumeki wabona weva wasoyatshela wambulelwa nakabuya lokulakubona akasasitsheli konke ngoba wathi lona yakubambe kuze kufike isikhathi amen all right manje ke tahamba tikhathi kunendzaba ngiyabona ukukhumbula na anti manje ayikhumbula manje esikolweni umlandvo welibandla nawufunza mos nawufunza nanifundiswa kubani uthi bebafundiswa kubani emaka babegumetse banifunza inqubo yetinto awusathi nethi nguphi ini umlethisi beyasikhofa lolu kukuthi belunifundisani lolu sawukhohliwe sasifundza i-church history i-church history kwangesumlando kithi kwakubukwa kusebenza kwaNkulunkulu etikhathini kusukela libandla liqala phansi kude kutofika namuhla nawungathi nje asibuyele ku-church history namuhla sitawugwabula kona lokho kuthi nalibandla laseFeso nalibandla laseSmina nalibandla laseThyatira nalibandla laseSardes nalibandla laseLaodicea hayi Laodicea sokhwesha nalibandla lasePhiladelphia nalibandla laseSmina akuthi kuyevakala sadveba lesambulo lencwadi sahluko sika2 sika1 sambula Jesu sahluko 2 sambula libandla laJesu nesahluko 3 libandla laJesu kusukela eJerusalema kuze kufike namhlanje sikhona khona and kuze kufike kubuyeni kwenkosi lengiJesu uyevakala kufunza ke siyakudzinga yes sengikuko lokufunza nyalo nakuke lengifuna sikubone namhla labangicele kona abantu abadzala kubalulekile ukuthi sihambe siyokushona le siye lesitokuxoxa kanye kanye ake sibuye ke la lenzaba yetikhathi lesiphila kuto netikhathi tekuthi libandla selikuphi manje ithi lenkulumo libandla laJesu solo lilapho lalikhona khona lona lingiloku Jesu lathi libe ngiko ngetulu kwaloko lokuhamba kotikhathi kuyevakala libandla laJesu kumele liqhubeke libe ngiloku Jesu lalishiya lingiko amen lingiloku liJesu lalishiya lingiko liqhubeke lente loku lathi Jesu alikwente maneke lekufuna siqaphele namuhla libandla liphila emhlabeni
libandla is in the world. Ngithe angasho in the world. Ngithe in the world. Vakela. Yes. Libandla is in the world, and in the world there are so many things that affect the church. Kunengi lokhu sekwenta leli bandla wasathi leli bandla lona saphela se libandla likhona and alive. Likhona and alive. Lokhu tafuna ukuthi kufike isikhathi lapho khona as a church we take our place. We take our position. Hayi lokuthi thina sesinetsiwe njengemfanele usethi ingoma lekhumbula kwaselusema sembathe basakha selusethi ingoma. We are not there. Sisesikhathini lapho khona when things get complicated, the church must become stronger than before. When there's a great confusion, there must be a great clarity that comes from the church. When there's too much darkness, there must be the brightest light that must come from the church. Uyavakala mathandeka? Kude kwesaba singatateli singathuswa yini tiyabhombana namanje lo indvodza ethi nganatsaltiya bithi kodwa sitawulwa nabo bani manje sitawulwa nabo bani ithi ayiqedza lithi hayi asame sodubula kuphi kuphi iphinzi ibuye seyiya for lunch iye lunchini nayiphumela lunchini seyikhetha lenye live letalidubula njalo njalo tikhathi te-confusion tetikhathi tekugcina kodwa thina we are not confused namba thandekako. All right, asibuyeni into obuka nenzaba lapha ke uma sifundza iBhayibheli kunetintfo lesathi lasifunza thina ngafunza ngikhumbula benka JC sasifunza nayi incwadi labanye bayifunza junior certificate history kwakune history lapho yase Europe labava se Europe ibo Roma boma Greek naloka nabo Persia kwakhona lapha nangifika eBible college ngidibana nako hawu yibonini seku spiritual lapha kusesikole kufunza lesikolweni. Luckily nangithi ngiyakulandzela sengikuthola lapha incwadi yesambulo sekuvakala ngcono le history engayifunza ngayithola esambulweni kodwa sengikhanza into yasembhalweni. Amen. Nako ke lapho singena khona nyalo. Ngiyaqala ke ukuthi ngitsinze nako lengifuna ukukutsinza ngidonishiya ungathi nikita litake ni uyini ukitata uyakitala kita ungathi ngifuna kunishiya nesithombe engcondweni lesithombe lengishiya nasengcondweni ngifuna kunikhombisa ukuthi wakuthi la sekusonzela sikhathi saNkulunkulu naNkulunkulu abese uyasonzela kubantu manje abantu bese bayakhwesha kuNkulunkulu. Uma sifunza iBhayibheli bantu abakethu siyakhanza ukuthi sive saka Israyeli sakhethwa uNkulunkulu wasimisa wasithuma ukuthi kuso kutawuphuma umsindzisi lo ngiJesu Kristu. Kuyeva kahle? Right. Loyo msindzisi kwakumele afike ngesikhathi lesifanele. Incwadi yabaseGalatia sahluko sika 4 verse lika 4 ungalifunze ungalibuke ungalalela kuphela lithi leli verse kwathi sekufikile kuphelela kwesikhathi uNkulunkulu wathumela indvodzana yakhe lengiJesu Kristu ledelwe ngowesifazane phansi komthetho. Amen. Lithi Jesu watalwa sekufike ini kuphelela kwani kuphelela kwesikhathi. He was born in the fullness of time. Akasheshanga kutalwa akephutanga Jesu kutalwa watalwa exactly ngesikhathi saNkulunkulu. Lokusho ukuthi ke uma Jesu watalwa ngekuphelela kwesikhathi in the fullness of time ngesikhathi lesifanele lokusho ukuthi kunetintfo ke taNkulunkulu letakwenteka ngesikhathi lesimiswe uNkulunkulu. Nina ngicabanga ukuthi kwakwente njani kusuka indvodza yaseRoma itokumemetela ukuthi seyifuna kuba ukwathi ukuthi bangaki bandla mbabani lo watalele mbabana kabuyele kube mbabana kubala khona wasemaphalaleni akayimaphalaleni wabathatha lwanyana Caesar Augustus wathi ngiluyaka lapha atalelwa khona kwasho lenye indvodza ivese babonga strong labanye babongelela yathi nako lokho bafuna kuyangicwilisa hey ngiluyaka bongelele wakabo bevakala 1 2 bakuyaphi lokuvela uyathi ngiyiva manje ukuthi ngiyalimala lapha manje hawu thathani hawu labo technician bangendani kodwa ngikuthethephi lokho ngithethe kuwe ungonela inkozo nje ngiyavuka ukuthi kwalo ngidonsako manje phuma kimi hamba kuye. All right. Hey ngiyabonga manje nangi moya lengcola sabuya kimi. Hey all right. Hey ngadonsa ngalikhulu kanje cha
akusiso sitha itechnology okuyevakala ingibambile ngicela nihleke nikhawule nasiphumela ngaphandle kuthi lohlekako sesicedzile ngelihleko right naso sifika ke la endzabeni ya Jesu netikhatsi tekugcina uyabatshela ke Jesu ukuthi uyahamba utawubuya kodwa Jesu ufika ngesikhathi kubusa eMaroma Daniela nakabona lo mbono lawubona wakhe lengangeni kuwo kangako namhla ubona Daniela ngesikhathi kubusa kwakubusa basePersia kanti futhi waphinze wabona kuthide nakubusa baseBabylon emaJuda aphansi kwemaBabylon emaJuda aphansi kwemaPersia adlule emaJuda abaphansi kwemaRoma kwevakala yes ake sibuye ke la aninkofoyele abantu abami lapha emva seningiphaphela seningifakile kuncane la okay nasi ke phela nasekwente nje kufuna ngikhombe nje la ngikhombe ngemno wami cha ngeke all right anyway ngikhuluma kona lokho la ngamaJuda lawa kuyevakala ngamaJuda lawa ayembulelwa la ukumbulela Daniel na inhloko ligolide sifuba namkhono isiliva bese kuthi lapha emathangeni selithusi sekuthi imlende insimbi bese kuthi tinyawo netintwane sekuba libumba sekuhlangene nani nesimbi kunjalo kambe right but ke kunikhombisa ke bandla ndakhomba kanje impela angikhombe ngende nje nabangithatha ligantala ngikhombe ngalo lokwenteka konabo lapha 1 2 3 1 2 bengithi kuphucukela kambe kuphela kanti nani niphucukile la asinako lokho asinako uyanginika nje akasasho ukuthi ngikhomba ngithini phela sinako nathi lokhu lekhaya manje uadvance unaloko manje ke yebe kunene ngifacata phela kude lo nginikile akabonga into ngikhombisa bamba lapha ngibuka liwashlam la eso senda njani mfowethu ngilelela ngenhla thank you right asambeni manje ke lapha sekubona mina ngedwana kodwa lapha thank you la solo ngilebe nginikhombisa kona ngala lo mlandvo ke lo umlandvo wetive kodwa kulomlandvo wetive kutsenzeka emaJuda lamaJuda latsinzeka ayatsinzeka ngoba uNkulunkulu niyabona nani niyawatsandza niyawenyanya akushintshi lutho ngoba solo uNkulunkulu ubhizi nawo lamaJuda babathe bayawenyanya babathe bayawahlasela nani uyafuna umntana nathanya uthi nani asinzawo asinza noma bangabashaka sibantu babentu umlotha batawuvuka la mlotheni njalo bavuka emlotheni right lapha sengicethile la good nako ke lengufunako inhloko sesiyibonile bekuyimbuso waseBabylon kuyevakala yes la sifuba nemkhono umbuso wasePersia bebahlangene laba baseMedia nebasePersia bakho umbuso munye batoketula lapha kwase kuba nginasi siso namaGreek lawa lesisu sibabe simele umbuso wamaGreek imlente leyinsimbi umbuso wamaRoma naku ngifuna sikubone la lapha solo kuteka umlandvo wamaJuda kongela umlandvo nje wamaJuda konke lokho indzaba elibandla kulukhuni ungumuntu uthi utayisukela uyifake kuphi uma ungakawulandzeli wonke lo mlandvo wamaJuda kuthi amaJuda aphilile lapha nje mbamba sesibona ngala ngenhla kweBabylon ngenhla kwayo kune Assyria liyathumba laba baka Israel the northern kingdom kula ngenhla ngala ngenhla kweAssyria kunamaGibhithe lengetulu kuyevakala kunamaGibhithe so ke lesive sona nje semaJuda sihlete kakhulu phansi kwetive letahlukene
babagcilada babaphethe kalukhona. So ke all the way down sehla sithi nase kufika la kuthi la emaRoman libandla la Jesu Kristu lidaleka ngesikhathi sekunembuso wemaRoma. Ninami lapha libandla alikho ngesikhathi kunebaseBabylon nemaGreek, alikho kunemaJuda kuphela. Libandla lidaleka ngePentecost sekubusa umbuso wemaRoma. Kuyavakala? Right. Sebaphansi kwembuso wemaRoma. Kuwonke ke lo mbuso ke niyabona umbuso nangu uphethwe emaRoma insimbi isho into leqinile abazalwane, very strong. It was a very strong kingdom. Kakhulu nje impela. Kwahamba lesithombe manikhumbula kahle lala khona sitayiphetha lapha. Uma nikhumbula kahle lesithombe lesi asigcinanga nje sinje kuthi sephuka ngoba lalina kakhulu ulutulu kwakunjani njanyana. Kodwa lesikwadike kulokuthi la kugcinene etinyaweni kwakuyinsimbi kodwa ihlangene nelibumba. Akusho ukuthi lensimbi yabe seyibhaqekwa ngelibumba, cha. Kusho ukuthi nakwakheka lensimbi kwakunemhlabathi la khathi lo libumba. Kusho ukuthi kunebuthakathaka lobukhulu kakhulu. Manje kulesithombe salokubusa kwalabantu beTive kufika lapho sekunenkinga khona. Nisahamba nami? Ya sengiserious kakhulu ke nyaka. So uma sesifika la sekunenxubo evange tintwana tingakhi la. Nibona lento ibonako. Nathi tintwana sitibalen 1 2 3 4 5 anzi njalo. Lapha ke soyakhombisa lo mvenkosi ukuthi nathi le tintwana tathi insimbi. Le nsimbi seyibhicana nani nelibumba. Libumba lela kuselo ligolide. Selibumba lela. Uma lokhu sekubhicana lokhu sekubhicana nelibumba. Ligama lemphumela wakhona buthakathaka. Kuyavakala? The kingdoms by descending order have been very strong and beautiful. But towards the end, lesekwenteka sebuthakathaka is no longer strong. Why are they not strong? Because there are now 10 countries there. Mncane lo ngicela bemnengi. Lapha 1 lenye live 10 nations. Lisho njalo iBhayibheli. Lo 10 weTive lesikubona kulesithombe is not a sign of a strong kingdom. Umbuso lobuthakathaka. Where is the weakness? Buthakathaka ngilelibumba. Sekuhlangene libumba nensimbi sekuphuma buthakathaka. Kuyevakala. What we have to see ke bantu abakethu ngilokuthi nawuthi sesikuphi manje kule program yaNkulunkulu njengelibandla. Sina nikhumbule silibandla sibovela muva akungasiyo umza wami Nkosi yami angisho ngiyamhlonipha umza wami lomdzala kakhulu. Bantu beqhamuka muva bavela muva nje kwento kanjani sekusho sikhathe saNkulunkulu. Le mibuso lena yonke ayisekho. Uyeva amaJuda nakakhulumako uthi Nathanyeli nakakhuluma uthi lapho sibuya khona sibuya khashane sibuye eGibhithe abakhona ngakusicetha. Uthi saphuma eGibhithe abafika base Assyria sasinze Assyria. Sangena eBabylon sasinza, saye ePersia sasinza, kwafika emaRoma sasinza abesobutha umbuso. Uthi iphi lembuso beyisola isigcilada ke yonke le yofika eGibhithe. EmaGibhithe akasesiye world power, no superpower, nothing. Nalaba basesiwe amandla lamakhulu bonke uthi kodwa solo sikhona. Uthi ke siyacwila wathi siyafa siyaphela bathi basicetha siphinde siqhamuka ngoba leyo nhlase kayuphela. Leyo mbanze noma sijuba lesihlahla itawuqhubeka imunye manje sihlume esihlahla. Amen. Angibuye ke bathandekako. Kulendzaba lala sikhona khona manje. Yish. Ya asoyibambe kancane kuphinde sibuyele esithombeni. Asibuyele entintwaneni. Naku la sikhona khona, naku. Ngilala siphila khona ke la. Lokho kwaqala le way back lebo 70s. Ngesikhathi lamave la labamhlophe ahlangana ledulo bezama kwakha imbumbe yemave.
bahlangana ke bakwakha bathi i-European Union. Namhla kusho njalo, kwakungasho njalo kuqala kwakuthiwa i-European Economic Commission. 10 countries bahlangana noba sabagcina sebanzile baba baningi, kodwa lokwagcina kwendekile yaba khona le concept lomqondo ukuthi asihlanganeni yebonile. Nabahlangana sebaphinze bakhipha imbi, sebakhipha imbi yabo yinye bathi iNATO, akuthi njalo iNATO. Into lokucansula kakhulu ke iRussia leyo. Kuthi oh balibele kuhlangana against us, they are ganging against us, they are ganging against us. Bahlangana iUkraine nje fela lokho. Seyitaba bafuna kuba imember yelwanyana yeNATO. Kusho sebataba tase eRussia. Ngaphela babuya lapha eRussia lababuya khona. Ngiko lokubahlupha kakhulu. Kodwa lokusalako nations are going to unite. Lawa lasaqale kadzeni ku-unite afuna kusiphatha vela siphethe phela. Ngoba bashaya umthetho kanye sibe silimala la ngendazi. This is what you see. So the iron represents strength that remains from past empires. Yeah, inhlase leleyibona ukuthi uma sekubhicene kanje la kunensimbi la kusho ukuthi asekhona emandla thithi alemibuso lemidzala beyikhona endvulo. Namba dam. Okay. Nasiqhubeka futhi la leli bumba likhomba buthakathaka. Aniboni ngani ukuthi lemibuso lekhona namuhla kude lo strong kakhulu kunalomunye. Laba lababhostako yabathi sithi singathimula la bathi batasishaya. Anisakhona itenza batasekhaya sebabeka indlebe sebakhona sebafuna kunishaya. Ningenaphi ndzabeni yobandana nifuna singena kule tindzaba. They are exercising lamandla alesikhathi lesiphila kuso ngoba lokufuna ngumhlaba. They want to unite and become a very strong power. Bafuna kuhlangana babe ngemandla lamakhulu umbuso otawuphatha lelive. La siya khona ke emfundisi bandla lakho lithinde isikhehle sabanyovu man. Shish. La siya khona ke uma sitawukhona kubumbana ngoba niyabona lubumbano lolu. Lubumbano kwetemnotho bakwenta lokho. Baka EU bakwenta kwetemnotho. Semngene neDavos. iDavos ngomhlalo loba lapha eSwitzerland bavama kuba lapha bese bacocoma bateka tindzaba tekubamba umhlaba ngetemnotho nangetebuchwepheshe nangetempilo. Ngilapho bafike basichaphathe khona nje lapha. Yes, babudiscuss lapha phela COVID. Bamcetha COVID bamcoca babuka ukuthi utawuhamba ngasiphi isitalato, utahamba ngesitimela noma utawuda ngendiza noma utawuda ngani. Bayicetha indzaba ya COVID waqhamuka COVID. Bona sebakhulume kadzeni. Ngayithola inakuya khona indingilizi kwintije kubala ukuthi kutakwendeka kulomnyaka lo. Lokunye kusede kule chat yabo. Batakwenda nako, bente nako. Nabafuna kungamili lutho emasimini ethu batawukwenda lokho. Ahlangene boqhwephesha laba amadini. Ngilapho live libheka ngakhona. So lembuzo uhlangana kwembuzo bese ke sisatheka leyo ndzaba le kuletikhathi lesiphila kudo. Asinohlangana kuphela kube kanje. Uma umbuso sowuhlangene kutaba na one government labamezaba kuwakha manje. Kutafuneka ukuthi nakusho ukuthi sekubuso sekuhlangene ngalendlela kutaba nemqondo omunye etinfende kuphilisana tindzaba taka health besolo sezaba na WHO kambe WHO. Ingathi ngisho contract man. WHO vele. WHO. Sengipromote contract yebantu la inkonzweni yenkonzo. Yeah, lethi inhlangano tikhona labo FO bakhona nabo konke lokho nasebahleli phansi bakubukede bathi akusebentele kahle ndlela sifuna kusebentele ngayo. Then they're going to change the way to govern the world. La siya khona siyawuphathwa. Embavata ubuthana bese bayaphathwa. Bese siyaphathwa. Sitawuphathwa ngibani? Hey, Pentecost nayo. Kunesithombe lesingenaso la. Isithombe setilwane. Uma besitawuvete lo 4 wetithombe tetilwane, njalo kusivete lo 4 wetinsimbi la. Besitabe sesiyabona ke lokuthi empeleni mbamba lilanga selingalanga sekudla sami. Selitawushata indzaba lapha bese lehlela ngale. Lela ngikushoko ngisekuthenene. Letintfo lesitibona namuhla akusitho tinto tekusetfusa. Ngoba kunamavesi la lasekhalimako ayasekhuda ekubeni sibe ngelabathuthumelako.
mncane lo amen kunalokukhuluma kwami. Bazalwane, mina ngafela ngiyise ngafela nginina. Ngiphelele nje manje. Ngiveseni nje ebuhlungu. Right. Sengasekuphethen bathandekako. Sengasekuphethen. Nawufunza khona la kuDaniela, Daniela 2, Daniela 2 no, Daniela 7. Dilwane. Yeah, Daniela 7. Daniela 7 kuya ngetilwane, kuya ngelibhubesi, netimbiko. Le fast. Emva kwelibhubesi kuqhamuke i-tiger. Manje. No, libhere. Qhamuka libhere, emva kwelibhere kuqhamuka i-tiger, emva kwe-tiger kuqhamuka silwane asichazwa nalamuhla eBhayibhelini ukuthi silwane sini. Kuthiwa silo lesingachazeki. Yini singachazeki lesilo? Ukuze utobona ukuthi asichazeki ngani. Encwadini yaDaniela siyashiwo nje bayasho ukuthi siyesabeka bese sisabeka sinebatinye ensimbi kunjani sasinyathela sifohlode konke. Number 4 wesilo. Nawuthi uyefika encwadini yesambulo ukhanza ukuthi letilo leting4 letilo leting4 sesinye lapha esambulweni 13. Namba nam? Awusengehla ngobonda ningesabi. Bento nivusela nje. Into nivusela nje. Ba Pentecost amahle. Encwadi yesambulo 13 iveta sinye silwane inhloko libhubesi. Umtimba i-tiger. Tinyawo libhele, silwane zenyanyekako. Libhele. Ngishiya kuphi? Baba labantu abamba nemshumayeli lohlambulo njengalo wami. Niyabona la kuDaniela la? Ngidanyela lakwabona ngidanyela ngakunye mayine ephuka Nkosi yami. Ndaniphathala ngani nashem. Bese kuthi ngala bukani ke futhi. Niyabona ngala? Akubonakala kahle ukuthi njalo. Nibovuma nje ukuthi siyabona azivele niyabona. Aniwabona ama details kodwa niyabona. Yes. La ngilokubonakala esambulweni. Lisithi sambulo inhloko libhubesi. Lithi tinyawo la. Tinyawo delibhere la. Libhere siyalathi nali la. Lalikhona la. Bese kuthiwa umtimba yingwe nayi nemabala ayo. Bese kuthiwa enhloko la, enhloko yakhona kunetimbondvo letingaki letingishu. Asizidlale nangumdlalo naye. Tintwana tingaki? Timbondvo tingaki? Tintwana tingaki? Timkana tingaki? Tintwana tingaki? Tinyawo tingaki? Tintwana tingaki? Sengiyangcoca ngifuna nibenza wonye nginishene isithombe khona kutowuvakala lokunye lesiyakhuluma nga 2020 ngibani lo 20 bani 27 26 2029 yes nase sibona nga 2029 sichubeka sibona sithabe sekuvuthweni right lesithombe ke senele uyathi abantu abadzala abathethe bafuna kuva ukuthi sesikuphi kulesithombe nina ndawuthi sesikuphi ake sikhulume class sesikuphi kulesithombe nangicabanga nje sesibuka liwashe isikhathi esithini isikhathi selinyaweni yeah sekuselunyaweni ngoba lokwenteka konyalo lokuthi la nyaweni kube weak anti nibona sibe ku weak la nyaweni yeah lokuthi kube weak la nyaweni ngilokuthi lemibuso lekhona ayifanani lelo kuthiwa ayihlangane ayifanani la bathi ke sobi ideology indlela labacabanga ngayo ngetembusave nangetindlela abacabanga ngato ngetindzaba teminotho akuhlangani kahle ngikho ke lapha entase elinyaweni kubuthakathaka amen kodwa ke ngifuna kunganishine ebuthakathaka ngifuna kunishane emandla nginishiyeni semandleni njengebazalwane leli sikhuluma ngako akusiko kwanamuhla ukuthi singakuteka kuphele ebebe uthi ngikufincanise bengidakufincanisa uphinza ungabuseva athi ngiqonze ukuthini kodwa ngifuna kunitshela nayo indzaba nayo
lesithombe saNebukadnezar lasibona inhloko yini ningangibambelela inhloko yini sifuba yini nemkhono yini lisiliva sisu yini imlende yini tinyawo lapha entasi yini yes insimbi nelibumba yonke lelo kusuka ledulu kuyophuma endansi emacakaleni ku strong nasekufika lapha endansi selunyawo ekubuthakathaka abalibumba kahlangani nensimbi akumi akusimami nakwela ngifuna kuveta khona leBhayibheli lithi lokwenteka kulesithombe saNebukadnezar lokwamende uNebukadnezar wahehedela wefuka wamangala ukuthi kodwa ngidawuthini yile lengiyibonako lithi iBhayibheli kwabe sekuqhamuka litshe lelitshe liqotshwe likhokhwe kulamanye matshe no litshe kukhokhwe lelitshe etsheni la likushothi amagama yeah curved angitsho njalo lokukhava usho to curve yeah it's curved okay from the rock right thank you yeah sebanginike kahle la uyakhevu yakhokha lapha lelitshe likhokhwa kulelinye litshe nalikhokhwa lelitshe kulelinye litshe lithi iBhayibheli lelitshe lakhokhwa etsheni lingakhokhwa ngesandla semuntu amen sengisevangelini nyalo ngicethile nya na lelitshe nalikhokhwa lapha kulelitshe lelikhulu alikhokhwa sandla semuntu seliyakhokhwa lelitshe nalo liqonza ngqo kulesithixo lesentiwa uNebukadnezar ngekusiso phela umbono yeah kulombono lowabonwa nasuka lelitshe liqhamuka kule ndzaba lesingayazi ukuthi indzaba bani lita liyavilita lelitshe laliqonza khona aliconze enhloko liqonze etinyaweni eish liqonza kuphi etinya lapho kunabo bani khona kunemavela mangakhi kunemavela alishumi ateka tindzaba telubumbano tindzaba tekuhlangana tindzaba talokwa nalokwa lifika lona ngesikhathi lesifanele lita ngendlela lefanele lisuka esandleni lesifanele hayi semuntu a stone that was hewn not by a human hand litatshiwe njengelibumba kodwa hayi ngesandla semuntu naku lokumangalisako naselisuka lelitshe liqhamuka lenzabeni laliqhamuka khona lita ngesivinini angathi selibhayiza njani lelitshe alisayi lenhloko lishiya lenhloko lapha edulo ebemavesi afundzeka ngabantu athi ngifundzele leli vesi lisuka litshe liqonza exactly etinyaweni lapha etintwaneni letingi-10 nalishaya lapha entasi kulo 10 kubhidlika yonke lento kuyophuma edulo kusuka lesithombe sesisonke jikelele siba yipowder lengufuna nje ngithi mina why didn't na ungabela kulesithombe lebesikuso lesithombe lenhloko sifuba njani kuneminyaka lapho lebhaliwe lokuthi lelitshe lingaqonzi enhloko ngilokuthi ngesikhathi lelitshe litawuqhamuka lehlela la emhlabeni liyawukhanza lo yambuso ungasekho lo yawasenhloko mncane lo liyawukhanza lo mbuso wenhloko wamaBhabhiloni ungasekho liyawukhanza lo mbuso waseMedia nemaPersia ungasekho liyawuqonza embuso leliyawukhanza lohlangene nalombuso lemidzala beyayikhona ngaleso sikhathi bese liqonza lapha ke ekuhlakanipheni kwekuhlakanipho kwababusi bomhlaba labathi bona thina sitawubusa lo mhlaba sitawuhlangana sibe munye sibe imbumbe sente nje bese lithi ke lathi nalishaya la etinyaweni kwaphela konke kwaba yipowder kwaba yini kwathi nya holokohlo saphela sithombe leso lesakhombisa imibuso emhlaba
letawuba khona kodwa kuphela kwayo kuyawuqhamuka lomunye umbuso. Eish, lelitshe ke bantu abakethu, lelitshe leli seliyaqhamuka lapha. Lelo litshe lelo hayi leli verse alifundwe leli. Ngicela alifundwe leli verse. Ningangibuthi ukuthi ngivesi bani batanika. Kwasho lijaba lishayile libe kuphazamisa enkonzweni. Inkosi yaqhubeka lapha kuhle ngena lapha selidlile lefika lapha. Ngifuna intombi yami la. Ngifuna intombi yami. Bathathe boAsha bakhiphele ngaphandle. Bambona sakhona. Ngidela intombi yami lapha ngiyekeleni ngifuna intombi yami. Bamthathe boAsha bamkhiphele ngaphandle. Athi uyabuya kwesithathu bathi kunye kubili. Bambambe bamsebenzele ngaphandle. Boasha bo haleluya bamshaya. Wesuka umfana sewubona yaqhamuka futhi. Inkosi yaqhubeka. Ngifesa bandlo. Ngifesa ba uyophaphela bamshayeli. Ngifesa bani ke lo ngifesa bandlo. Uphazamise inkonzo yena ngavesi bani. Boasha bafuna ukuqhubeka inkonzo ingaphazamiseki. Asiqhubeke? Selikhona verse? No. Okay, asambeni na inkumusho. Lelitshe leli lengiJesu Kristu nembuso wakhe. Nabana? The stone that was hewn from the mountain without a human hand represented Jesus Christ and his kingdom. Uma ungafuni kungena embusweni kaNkuluNkulu ngaKristu Jesu uyawuvaleleka ngaphandle. Ngoba lo mbuso waJesu lo yena lo Jesu uqobo lakhe wafa wavuka lokuvuka kusho lokukhulu. No one will ever attempt ukuthi angaphambana naJesu aphumelele. No. Uma kubuka lapha kuthiwa ke it was cut out without hands, not by human power or effort. Lokwethiwa uNkulunkulu ngemandla akhe akathumeli umuntu. Ukhombisa amave emhlaba ukuthi kuyawugcina yena lo uNkulunkulu. Now qhubeka la, it strikes the image on the feet at the height of human history. Angithi neva kambe? At the height of human history. Lapho khona emava tabasa kwente konke la kahle bakwente ukuthi babe kumbuso otawuphatha lelive. And then ke uyabe siyafika Jesu uyaphathamisa konke. Insimbi libumba lithusi isiliva ligolide konke kuyawuphoshutwa kuphela ukuthi nya ngaphinze bekhona ubuso loba khona la ngaphandle kwalo. Nayi inkinga yalelitshe. Lelitshe la qothula konke ngithini imbokotho nani? Nesekelo. Lithi iBhayibheli kwase kusuka lona lelitshe seliyakhula. Phela ngilekeleleni anikhulisa nganeni. Lena njani bazalwane? Uthando lungaka. Uthando lungaka. Uthando lungaka. Uthando lungaka. Siphela lapho sikolo sakaBoys. Ngicela ke sivane kanjena ke bathandekako sesiyivalile la kulohlangothi. Okay, hallelujah. Hallelujah Timothy. Amen. Litshe ke labese liyakhula. Nalikhula lelitshe lagcwala umhlaba wonke jikelele. Live lenkosi la lithi 24 kambe lo. Oh 21. Yes, thank you. Little verse lam la pasen live nali. 21:41 and 42. Bani. Mateo. Ya ngiyanixoxa. Jesu wathi kubo, anizange nifunze yini embhalweni kuthi litshe lelaliwa bakhi ngobe bathi alinamsebenzi. Liguquke laba litshe lesikusimisa indlu. Lokho kwentiwa inkosi, maye kuyasimangalisa. Lokho kwentiwa inkosi, maye kuyasimangalisa. Lelitshe labalibukela phansi lajika laba litshe lani
legumbi lagcwalisa umhlaba wonke jikelele. Angivede ke bantu abakethu ukuthi la sishiya khona lendzaba la leli channel solo siyalibuka ngileli tshele batalibona ngesikhathi Jesu asatha umisa umbuso wakhe la emhlabeni. Ngumuphi lo mbuso na? Nginakulokukhuluya ngawo emawashtawa. Emawashtawa nibasina bakhuluma nibosho ukuthi ya indzaba tembuso macha nisho nendlula phela nababambelele. Ngoba abaningi laba bafuna bakhulumise. Nawe nje tindzaba tembuso uyidlule. Ngoba bakhuluma lo mbuso lo la eBhayibhelini wa 1000 years wa Jesu. Mani chronology lokulandzelana kwetintfo bese kuyaphambana njalo abaningi kukho lapho singavele singavani khona ngoba bese balibhekisa phansi leli verse nomuntu awulandza leli verse letakumisa kubheka etulo bona baphinza babhekise phansi. Angisho lele ngikhuluma ngabo bazalwane bethu. Kodwa ke ngifuna kusho nyalo ekugcineni kwako konke sengiphetha ngilokuthi lendzaba lesikhulumako ithi lesikhathi lesiphila kuso sikhathi lapho khona sesilapha etintwaneni. Indzaba etintwane yaqala kadzeni isetshentwa and iyaqhubeka iyasetshentwa up to today. Kuyevakala? Up to today iyaqhubeka iyasetshentwa. Emva kwalo indzaba etintwane nikhumbule ukuthi letintwane ngifuna kuniwetha ngingane wethe lo tebetebe. Ngifuna lo tebetebe nime ngala. Ngize ngiyawubuya nga2029. Nangibuya 2029 siyaqhubeka ngale. Washiya lapha phela eDlamini ngithi ephela bengentatsi nitshenibuka leke ngishiya la siya khona leke ngishiya nase sifika leke ngishiya ngila ngitawufuna nibone khona ukuthi nesiBhayibheli labantu batawuhlangana bangakhoni kubusana laba ngitheni labavela ngitheni ngeke bakhone kuphatha umhlaba njengalokho behluleka nje. Sebabatha bashintsha emandvombatana bawenta abafana bashintsha abafana bawenta emandvombatana kude lokushintshako labantu sekuva bona manje sebagongonyeka angisiko lo bathi angibe ngiko namba bangibhadala kodwa angisiko. Kuyevakala wathi angiva hey nabakithi bayawubona ukuthi labazame ukufostela ngenkani akukasebenzi. Utathi nasathatha lo mnikati uyawuthatha ekugcineni asabakhombisa for 1000 years ukuthi umbusi webabusi ubusa kanje. But ungake fikwa futhi lapho naye lendzaba la ikhona bazalwane labantu labalishumi ncwadi yeSembulo esho njalo naDaniel usho njalo batabe sebafuna inkosi umbuso lohlakaniphile lotawubaphatha aphathe nemhlaba abe nekuhlakanipha ngoba niyeva lapha kuloko ngale kuDaniel kunetimbondo letingakhi letilishumi kodwa siva ukuthi kwabe sekumila lunye liphondvo lolobe soliyavela laba neliso lelikhalipako angikho lapha ngisekutheneni lo 9 lo lelibumba nensimbi lo 10 lo sabuthakathaka utawugcina afuna umholi lo taba unite abahlanganise kuze ukuthi umhlaba utophatheka ngcono. Amen. Ngicela kuyivala lapha abantu abakethu bengitoteka tinganekwane tasekhabo make egameni lenkosi sengididekile eBhayibhelini tindzaba taseBhayibhelini labathi bantfu kudalo lento basikhulunya ngiva kahle labasho njalo futhi ukuthi kuyangena inkosi kayisisite abantu abakethu thine lendzaba ngifuna kwendlula kuya ngiyikhuluma thine lesikholwako asisuphaphuleka ativuke tinkonzo temthandazo lokuthandaza kwethu kungabi ukuthandaza nje kodwa kube kulokwenhliziyo tunhliziyo inhlitiyo yakhe ishayisane nenhlitiyo yaNkulunkulu emthandazweni futhi lo mthandazo lengikhuluma ngawo ngilolo uthandaza ngisho uwedwana uve ukuthi bowunenkosi le lapho beninodwana khona leni uva njani ukuthi bowunenkosi ngilothi na uthandaza wedwana ekulusini lakho ukhuluma emaqiniso ngawe lapha enkosini ungakhulumi ngabo Samson ukhuluma ngawe wena ungiSimeon ushiye Samson nawukwenta lokho moya kaNkulunkulu ube soyithi lenhlitiyo yakho uyithena nje kancane athi turn it around
uvungathi khona lokwenteka kule ngekhathi sasibathe madlalana uyacetha emthandazweni uyacetha kanti sowuthi khiyelena le ngekhathi asathi uthi wendani sowubambene naNkulunkulu wakho senikhuluma tindzaba lapha emthandazweni ukuthi impilo yakho uNkulunkulu uyiplanela ukuthi yenteni uyathi uvumbuke emthandazweni uvumbuke nenkonzo la kuthuma yona uNkulunkulu ebandleni lakho la ukhona khona nasifika esontweni singabukelelani nasifika enkonzweni sasiko shadadla sishayela abanye tandla siyawungena enkonzweni sisebenze ngamoya siqhutshwa ngumoya abantu abakethu kuyavakala abazalwane akusenamali asimakhi imoya siholwa ngumoya asitentisi ukuthi sikumoya asitifake kumoya nguye moya logcwalisa thina ngoba sigcwaliswe nguye nasivathi siyalotha nasemthandazweni siyavuselelwa ameni 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 God bless the church simakathe baba uthu lwengcwele chubeka Nkosi usambule lemfihlalo telifu lakho siyacela Nkosi ukuthi letindzaba lesititeka kuleti tingabi ngumlandvo atibe tindzaba talamuhla atibe tindzaba Nkosi letawusisita ekubeni sibe ngilabalungele nalabaqwashile endzabeni ekubuya kwakho lokunye kwenteka kadzeni kodwa kufezeka namuhla lokunye kwakhulunywa kadzeni kodwa sekuyabonakala namuhla thanazela Nkosi nalibandla naba abantu labadzala labasakhelele inkonzo lebente ukuthi sihlale kulomkhambathi sibe nale ngcociswano yelivu lakho sibuke emuva siphinde sibuke lapho sikhona khona baba uthu lengcwele sesiyadinekela kuwe sinebantwana la sicela ukuthi ngamunye wabo kube khona Nkosi lapho utamahashula khona ngekwelivu lakho nekwamoya asho ukuthi ngabamba lutho oluthide ngangisenkonzweni baba wethu siyakhuleka ukuthi angabikho namunye lotawubuyela Nkosi abe lukewarm kodwa siyacela ukuthi kube khona the spike lengekhathi emoyeni wethu the spark of the Holy Spirit so that we can discern sihlukanise tintfo takho netalomubi egameni lika Jesu umsindisi wethu amen.